سلام دوستای عزیز، روزتان بخیر. دوستای عزیز، دوباره جملاتی را میخوانیم که مربوط به گذشته میشه. What have you in the summer vacancy gedaan؟ تو در تعطیلات تابستانی چه کار کردی؟ دوستای عزیز، خوشحال میشم که ویدیو را لایک کنین، نظریاتتان را برام کامنت کنین و همچنان چنل مرا سابسکرایب کنین. Ik ben naar het park gegaan. من به پارک رفتم. Ik heb met mijn vrienden gespeeld. من با دوستانم بازی کردم. Ik heb een boek gelezen. من یک کتاب خواندم. Ik ben naar de winkel gegaan. من به دکان رفتم. Ik heb televisie gekeken. من تلویزیون تماشا کردم. Ik ben naar de stad gegaan. من به شهر رفتم. Ik heb lekker gegeten. من غذای خوشمزه خوردم. Ik ben thuis gebleven. من در خانه ماندم. Ik heb muziek geluisterd. من موسیقی گوش کردم. Ik heb met mijn familie tijd doorgebracht. من با خانواده‌ام وقت گذراندم. Wat ga je dit weekend doen؟ این آخر هفته چه کار میکنی؟ این مربوط میشه به گذشته نه چندان دور. Ik slaap veel in het weekend. من آخر هفته زیاد میخوابم. Ik ga naar de supermarkt. من به سوپرمارکت میروم. Ik kijk een film. من یک فیلم تماشا میکنم. Ik maak huiswerk. من وظایف خانه را انجام میدهم. Ik ga wandelen in het park. من در پارک قدم میزنم. Wat doe je dit weekend؟ تو در آخر هفته چیکار میکنی؟ دوست عزیز، خوشحال میشم که این سوال برام در کامنت ها جواب بده.